Nā, ko te pire e roa ke ai te noho a ngā mātua hou ki te kāinga ki te Chucky Pepe hou, te pire tuatahi ka whakamanatia e tēnei ka wanatanga hou hei ture. Hei tā ripeka timu i tai ake ngā māma mea rātou Pepe ki te whare pāremata i te rānei, ki te tautoko i te whakatau. Kia rua te kauma ono wiki te roa o te wā e utua tonu tiai rātou ngā mātua ki te noho ki te kāinga Chucky Pepe hou ai. He taonga te mokopuna. The work that all of you has done is equally, if not more important than the work that's been done in Parliament, socialising this idea. Kua nei ka whakaturehia te pire kia whāngai tika e ngā Pepe ki te kāinga. There's nothing more important than raising children for everyone in society, and it's a challenge. It doesn't matter, you could have all the resources and support, but it's still such a challenge. Koia tētahi o ngā kaupapa matua tuatahi a reipa, ka mana hei ture, ara kia rua te kauma ono wiki te roa e utu ana te whaia, ka noho ki te kāinga ki te whāngai i tana Pepe hou. Engari ko te aronga matua o te pire nei, ko ngā māma, e hara ko ngā pāpā. Look, we're all for choice and flexibility. It's not quite a no-brainer. There are some issues that we need to work through, and that's why we want to take our time on it. I have extended the invitation to the National Party. I know that Labour, the Greens, New Zealand First all want to work on this. If we work on it together, we can get something that works right. I think Labour are just naturally a nanny state kind of government. They think they know best. It wasn't their idea. But with a bit of public pressure, they might change their minds. Kua uru tā te rongo mō ngā mema paremata Māori nei a kiritapu Alan Rawa ko Willow Jean Prime puta noa i te ao. Nā raua hoki a raua Pepe i whāngai ki ro whare. It's funny how National always talks about Labour being nanny state when we've got a female Prime Minister. But, look, I think it's just a silly line that you hear from opposition. I'd rather work with them constructively, and that offer to do so remains open. Ko te whakapai hei te marama o hongongoe a te taueheke mai nei, ka mana te pire nei hei ture. Ripeka timu, te karere.